Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Kushikushpami kunanpish kuyashka uyaq kikinta acompañangapak shamuni Diospak shimimanta rikushpa yachashpa katingapak. Kunanka Diospak shimipi rikushun wakin yuykunata imashinatij kikin ñuka mishajkuna kaytukunchik. Pachapi mishajkuna kanamanta rimashpaka ninkunami mashnata charishkata rikushpa, mashnata yachajkashkata rikushpa, mashnakunawanti apanakukaqta rikushpa, chaytami ninkuna mishaj runakuna, mishaj warmikunami nishpa. Shinapish kikin ñuka rikuna kanchik Diospak shimi Bibliapi imatati rikuchin shuk mishaj kawsita charinamanta rimashpa. Chay hawakunanka Génesis capítulo 37 manta rikushun Josepaj kawsaymanta. Rikuitukunchikmi ishki hatun yuykunata, shuk yuyka kanmi, Dioska ñukanchikwanmi. Chinallatik katikpika kikinka Dioswan kankichu. Rizashun Diospak shimi Génesis capítulo 37 verso 2 manta 11 kama. Parlakunmi Josepaj familia manta. Jacobopuj wawa kallari yayakunamanta parlashka kakashnami. Joseka chunga kanchis watayuq kashpami paypaj wawkikunawan ovejata michishpa purikarka. José mosuka Bila, Silpa, kayshu warmikunapi paypaj yaya Jacob charishka churikunawan purishpami paypaj wawkikuna mana alli rurashkataka yaya Jacobman willaq karka. Yaya Israelka yuyaq kashpa Joseta charishkamantami paytaka kayshuk churikunata yalli huyashpa paymanka muruqsha churanata rurashpa churachirka. Paypaj wawkikunaka paykunapaj yayaka paykunata yallika Joseta kuyaqta rikushpami yallitik phiñashpa Josewan mana rimasha niqkunallapish karka. Joseka shuk muskuytami muskurka. Chayta paypaj wawkikunaman parlaqpikarin paykunaka ashtawanmi phiñarkakuna. Joseka kashnami nirka. Uyaychi, kunanka ñuka imata muskushkatami parlagrini. Tukuy ñukanchikmi chagrapi triguta wayungakurkanchik. Chaypika ñuka wayungaka hatarishpa ñapish hayarirkallami. Kankunapaq wayungakunapish hatarishpami ñapish ñuka wayunga muyundikpi shayarishpa kumurirkakuna nirkami.
Chaymi paypa wawkikunaka shinashpaka kanchu hatun mandak tukushaningi, kanchu ñukanchikta mandasha yuyangi nishpa pay muskushkata José parlakpika ashtawan phiñarkakuna. Chayhipapish Joseca shuktak muskuyta muskushpami paypa wawkikunamanka. Ñukaka shuktak muskuytamari muskurkani. Intitapish lunatapish chunga shuk lucerokunatapish ñukata kumurikuktamari muskuni nishpami parlarka. Paypak yayamanpish, paypak wawkikunamanpish parlakpimi, paypak yayaka Josetaka imatatak muskushkankichu imami, ñukapish, kambak mamapish, kambak wawkikunapish, kambak ñawpakpi kungurichunchu ningi nishpami sinchita rimarka. Chaypikarin paypak wawkikunaka ashtawanmi phiñarkakuna, ashtawanpish paypak yayaka chay muskuyka imatashik nishanin nishpami yuyakurkalla. Kaypi rikuytukunchik Josepak familiamanta. Rikunchik Joseca chunga kanchis watayuq kashkata. Shinallatik Josepak familiaka mana Dios munashka shinachu karka. Shinallatik rikunchikmi yaya Jacobka Joseta yalli huyashkata. Ichaymanta sumaq muruqlla churanata rurashpa churachikashka. Ichayta rikushpa wawkikuna phiñarka. Kaypi rikuchikun kikinpish ñukapish ñukanchik wawakunamanta mayjantapish shukllata huyashpaka llakikunapi problemakunapi churaytukunchik. Chayta allimi kan ñukanchik yuyarina. Chinashpaka kunan kikinkunawan yuyarisha nikurkani ishki yuykunata. Kallaripika Dios ñukanchikwanmi kan, Dios kikinwanmi kan. Kay mundo kay pachapika llakikuna shamunmi, tiyanmi, charishuntakmi. Chinashpaka problemakunaka llakikunaka mana illangachu. Shinapish Diosqa mana sakinchu, Diosqa mana kungarinchu kikinta ñukata. Achka kutin llakikunapi kashpa, wakikunapi kashpaka ninchik Dios ñukata kungarishka, Dios ñukata mana yuyarin, chayta yuytukunchik. Shinakakpipish Diosqa kikinwan ñukawanmi kan, manati sakinchu, manati kungarinchu. Y chayta rikunchik Josepak kawsaypi. Rizashun Diospak shimi, capítulo 39, verso 1 manta 6 kama. Mandak Diosqa Josewanmi karka. Chaymi payka tukuy imapipish alli lluqshirka. Payka paypak amo Potifarpak wasipimi kawsarka. Josepak amoka mandak Diosqa Josewan kashkamanta tukuy pay imalla charishkakunapish yallitik achkayashkatami rikurka. Joseca chashnami paypak amopi alli rikurishpa paypak alli ruraq tukurka. Chaymi Potifarka paypak wasipi mayordomo kachun churashpa tukuy pay imalla charishkakunata Josepak makipi churarka. Chay egipcio paypak wasita tukuy pay imalla charishkakunata Josepak makipi churay punllamantami mandak Diosqa Josemanta chay runapak wasipipish chagrakunapipish achkata mirachirka. Potifarka tukuy pay imalla charishkakunata Josepak makipi churashpaka imata mana sustarishpa mikunallatami yuyarirka. Joseca sumaq ñawi munananki wamrami karka. Ñauni watakunata chaypi kawsakukpimi Josepak amopak warmika Joseta rikurashpa purishpa payta munashpa ñukawan durmishun nirka. Ashtawanpish Joseca mana chayta rurasha nishpami paypak amopak warmitaka ñuka amoka paypak wasipi tukuy imalla tiyashkakunata ñuka alli cuidaqta rikushpami payka imata mana sustarishpa tukuy imalla charishkakunataka ñuka makipi churarka. Kanchatami mana ñuka makipi churarka. Chashna kashkamanta ñukaka maytatik hatun millayta rurashpa Tayta Diosta phiñachishpa huchallishari nirkami. Chay warmika Josetaka punllantami chashna nikurkalla. Ashtawanpish Joseca chay warmiwanka mana siririsha nirkachu. Paypak huchupi kanallatapish mana munarkachu. Shuk punllami Joseca pay imalla rurana kashkata rurangapak wasiman yaykurka. Chay punllallatakmi chay wasimantaka tukikuna illarka. Chaymi chay warmika churanapi hapishpa Josetaka kunantajka ñukawan durmishunllari nikpi Joseca churanata chay warmipak makipi shitashpa kallpashpa rirka. Rikuytukunchik kallari versokunapi mandak Diosqa Josewanmi karka. Chaymantami tukuy imapish alli lluqshirka. Kaypi rikuytukunchik Dios Josewan kashkata. Y chaytaka mana paylla yacharka. Shuktikkunapish rikurka. Kikin ñuka ninchik Dios ñukawanmi. Shinapish rikurinami kan. Rikuytukunchik Josewan Dios kashkamantaka tukuy imapipish alli lluqshirka. Nikun kay verso 3pi Josepak amoka mandak Diosqa Josewan kashkamanta tukuy pay imalla charishkakunapish yallitik achkayashkatami rikurka. Kuyashka uyikkuna. Achka kutin kikin ñuka allita rurashkamanta mana allikunallatati hapishunchu. Ashtawanpish llakichishkami kashun. Imashinami tukurka José runawan. José harkarirka millayta mana allita ruranamanta. Rikuytukunchik Potifarpak warmi ñukawan durmishunirka imana shuk kutinlla achka kutin chayta nishka karka. Tukuripikarin churanapi hapishpa Josetaka nirka kunantajka ñukawan durmishunllari. Pero José nirka mana. Ñuka maytatik llakichisha ñuka amuta.
Tukuymanta yallika hatun Diospaq ñawpaqpi ñuka chay hatun llakita chay millita huchataka mana ruraypaqchu kani nirka. Y chaypi mana nishkamanta rikunchik imami tukun. Verso 20 nin chaymi Josepaq amuka Josetaka hatun mandaq preso churashkakuna tiyakun cárcel llapitaq preso churachirka. Chaypimi preso sakirirka. Achka kutin kikin ñuka allita rushkamanta mana allikunata kushkachu kashu. Mana ñukanchik shuk premiuta kungachu kan allita rushkanki nishpa. Shinapish intendina kanchik y Dios yachan imata ruran kikinwan ñukawan. Y Dios mi yachan imapaq kikinta ñukata allichikun preparakun. José chaypi llakiri tukurka. José chaypi ni tukurka Dios ñukata fiñan, Dios ñukata kungari mejor sakisha ninman karka. Shinapish payka suyashpa katirka, krishpa katirka y Diospi. Rekunchik verso 21 nin. Preso kajpipish mandak Dioska Joséwan kashpa payta llakikpimi cárcelpi kajkunata rikuqkunata mandakpika allita ruraq rikurirka. Josétaka chaypi kaq presukunata cuidachunmi paypaq makipi churarka. Joséka presukuna tiana cárcelpi imalla rurana kashkatami tukuyta rurarka. Joséka mandak Dios paywan kaqpimi tukuy pay imata rurashkapish alli lluqshirka. Chaymi cárcelpi kaqkunata rikuqkunata mandaqka José imashina rurakuqta rikunata mana yuyarka. Yangamanta chari shuktiykuna llakichin, yangamanta chari kikinta huchachikun. Shina kaqpipish ama kungarishu Dioska kanwanmi. Kutin Dios kanwan kaqpika tukuy kan imalla rurashkapish allimi lluqshinga. Shuktikunapa ñawiypipish allimi rikurishun. Y chaymi tukurka Joséwan. Chinallatik rikuytukunchik kay mushuq testamentopi Hechos capítulo 7 verso 9pi parlakun Josémanta. Kallari yayakunaka envidiamantami Josétaqa hatushpa Egiptomon kacharka. Hatushpa kachakpipish Tayta Dioska Joséwan kashpami llakikunawan José kaqpipish Tayta Dioska tukuypi wakichirka. Chaymantami Josétaqa faraonpaq ñawpaqpika mana khuyaypaqta khuyaqta alli yachaq kaqta rikuchirka. Chashna kaqpimi Egiptota hatun mandaq faraonka Josétaqa tukuy chay llaqtatapish paypaq kikin wasipi tiyaqtapish mandachun churarka. Diosmi kikinta ñukata wakichin tukuy hatun llakikunamanta hatun wakaykunamanta. Shuktiykuna llakichikunchari, shuktiykuna kikinta dañuta rurakunchari yangamanta. Shinapish Diosmi ñukanchiktaka tukuy llakikunamanta wakichinga. Shinallatik rimakunmi kaypika ya Dios alli yuyayta kushkamanta nin ya Dios pakshimi. Chaymantami Josétaqa faraonpaq ñawpaqpika mana khuyaypaqta khuyaqta alli yachaq kaqta rikuchirka. Ya Diosmi ñukanchikman kun sabiduría. Ya Diosmi kun ñukanchik chaskishka kachun, khuyashka kachun shuktiykunapa ñawpaqpi. Chaypa washaka rikuytukunchik tukuy chay llaqtatapish paypaq kikin wasipi tiyaqkunatapish mandachun churarka. Y Diosmi bendician Joséta. Y a Dios atikmi bendicianga kikintapish ñukatapish khuyashka uyaq. Kay versopi rikuytukunchik kimsa yuykunata ñanishkashina. Tukuy llakikunamanta Diosmi wakichin. Y a Diosmi kun sabiduría. Y a Diosmi kuyan. Y a Dios atikmi shuktikunapaq shunkupi churanga kikinta ñukata alli ñawiwan rikuchun kuyachunkuna. Shinallatik rikunchik Josétaqa tukuyta mandaq kachun churarka. Poderta kurka, autoridadta kurka. Shinaspaka amati kungarishun kuyashka uyaq. Y a Dioska ñukawan. Y a Dioska kikinwanmi. Kikin ima llakikuna, ima problemakunata apakungi, pasakungi, ama yuyichu ñukata shitashkakuna, ñukata kungarishkakuna. Diosmi kikinwan. Dioska mana sakinchu. Dioska mana kungarinchu. Ñukanchikwanmi kan. Tukuy llakikunamanta lluqchingapaq, ashtawan alli yuyita kungapaq, khuyayta kungapaq, churangapaq kikinpi ñukapi, shinallatik imakunata kungapaq, bendiciangapaq, ashtawan allikunata kungapaq ñukanchikman. Shinallatik katikpika ñukanchik allimi kan tapurina. Ñukaka Dioswan kanichu. Kikin ñuka Dioswan kashkataka imashinati rikuchishun. Y chayta rikushun Josépaq kawsaypi. Imashinati yachaytukunchik kikin ñuka ya Dioswan kashkata o mana Dioswan kashkataka. Kallaripika tukuy mana allikunatami kikin ñuka ninakanchik mana. Hintikuna nitukun, hintikuna ruakuytukunkuna, millayta mana allitaka allimi nitukunkuna. Shinapish kikin ñuka yachanchik, ya Diospaq shimipi ima mana alli niktaka ñukanchikka mana ninamikanchik. Chashnami ñukanchikka ya Dioswan kashkataka rikuchitukunchik. Rikunchik Josémanta, capítulo 39, verso 7 manta 12 kama. Kaypi José nitukurka ñuka imata mana perdishachu. Payllatikmi mashkakun, paywan siririshalla, chayta nipaq karka José. Shinapish Joséka nin mana ñukaka chayta rurashachu. Chashnallatimi kikinpish ñukapish mana allikunataka mana ninakanchik. Mana allikunamantaka harkarinata yachanakanchik, karuyanata yachanakanchik. Y achka kutin kallpana kanchik, laduyana kanchik. Ñauni watakunata chaypi kawsakuqpimi Josépaq amupaq warmika Joséta rikurashpa purishpa payta munashpa ñukawan durmishun nirka. Ñanishkashina José ninman karka paytikmi mañaku. Ñukaka musukani. Tukikuna waynayanllami, tukikuna chayta ruanllami.
Shinakajpipish Joseca nin mana chayta rurasha nishpami paypaq amupuq warmitaka nin ñuka amuka paypaq wasipi tukuy imalla tiyashkakunata ñuka alli cuidaqta rikushpami payka imata mana sustarishpa tukuy imallata charishkakunata ñuka makipi churarka. Chashnallatimi kikinpish ñukapish nina kanchik kutichina kanchik hucha millay mana alli shamukpika. Achka tentaciones shamun, achka mana allita ruranakunami ñukanchik ñawipika rikuringa shamunga, churanga, shinakajpipish chaypi kikin ñuka nina kanchik mana laduyana kanchik, harkarinata yachana kanchik, millaymanta huchamantaka karuyanata kikin ñuka yachana kanchik, kikin ñuka Diosun kashpaka ninami kanchik mana ñukaka millayta mana allita rungapaq shukani. Ñukaka ashtawanpish allikunata rungapaqmi kani, chaytami nina kanchik. Ñukaka maytatik hatun millayta rurashpa, Tayta Diosta phiñachishpa huchallishari nirka. Chashnallatimi millayman, huchaman, inkitakujpi, chayta rurinikuqpika nina kanchik. Ñukaka maytatik hatun millayta rurasha, Tayta Diosta phiñachishpa huchallishari ninami kanchik. Mana kay chayarinakuna partillapi rimashpa. Ashtawanpish tukuy ima mana allikunamantapish kikin ñuka laduyana kanchik, anchurina kanchik, Cristo Jesuson y Dioson kashpaka. Katikpika kikin ñuka riqsirinami kanchik, y Diospa huillamanta tuki kashkata. Rikunchik José mana nishkamantaka mana shuk premio tachukun. Ashtawanpish llakichinmi. Verso 20 manta nin chaymi Josepa amuka Josetaka hatun mandak preso churashkakunata tiyakuq cárcel llapitik preso churarka. Chaypimi preso sakirirka. Shinapish ya Dios Joséwan karka. Kikin pandarirkankichari, kikin huchallirkankichari, allimi kan ya Diosta perdonta mañana. Ya Dios pakshiminikun Proverbios capítulo 13 pi huchakunata pakaq runaka mana alli kawsay tukungachu. Ashtawanpish tukuyta willashpa chay huchakunata sakijka Tayta Dios llakishkami kanga. Kikin pandarishka kashpa mana allita rurashka kashpaka riqsiri, perdonta mañay, arrepentiri, paypaqman tigrari. Y Dios mi bendicia, Dios ayudangami. Kikin Dioswan purikushpaka chaytaka runatikmi kanki. Katikpika kikin ñuka riqsina kanchik, tukuy imapish ya Diospa huillamantami kan. Mana kikin mana ñuka yachaqkuna kashkamanta entendiqkuna kashkamanta llukan ashtawanpish ya Diospa huillamantami. Ya Diosmi ñukanchikmanka yachaykunata yuykunata capacidadta kun. Rikunchik José muskuykunata entendinata yachar pero mana paypaq kikin yuymanta y mana chayta paykanin ñuka yachani nishpa atirin. Ashtawanpish ya Diostami paginin. Ya Diosmi chay muskuytaka entendichin nishpa rimarka rikuchirka. Kikin ñuka ya Dios wantik purikushpaka tukuy imapish ya Dios bendiciashkalla ya Diospa huillamanta kashkatami entendina yuypi charina kanchik. Achka kutin kikin ñuka atiri tukunchik, kikin ñuka ni tukunchik ñukapaq kaykan ñuka huyupi trabajashkamanta charini kayta chay. Ñuka kaypi chaypi prepararkani ñuka yachaymanta kan ñuka sabiduría kan nishpa ni tukunchik. Ashtawanpish kikin ñuka ya Dioswan kashpaka riqsirinami kanchik tukuy kikin charishka, ima kashka, pikashka, maypi kashka Diospa huillamantami. Y chayta rurarka José, rikuitukunchik kay capítulo 40 verso 8 pi kaytanin ya Dios pakshimi. Kunan tutamari ñukanchikka shuk muskuyta muskurkanchik. Chay imata nisha nishkata pi mana willaypaq kaqpimari llakiksha kanchik nikpimi Joséka. Chaykuna imata nisha nishkataka Tayta Dios amari willachin nishpami parlaychigari nirka. Rikunchik kaypi Joséka mana niku ñuka yachani. Alli entendini, alli yachani mana chayta nirka. Parlaychinin. Chaykuna imata nisha nishkataka Tayta Dios mari willachin nirka. Chashnallatimi kikinpish ñukapish riqsirina kanchik ya Diospaq ñawpaqpi ñukanchik Dioson purikushpaka. Tukuy imapish Diospaq huillamantami. Katikpika kikin ñuka ya Dioswan kashpaka entendishunmi kikinpaq ñukapaq ya Dios charin shuk plan, ya Dios charin shuk propósito. Achka kutin ñukanchik llakikunapi kashpa, problemakunapi kashpa mana entendinchikchu imatik tukuni, imatik tukun, mana chayta entendi tukunchikchu. Shinakajpipish yuypi charina kanchik ya Dioska shuk ashtawan hatun yuyta charin kikinpaq ñukapaq, shuk ashtawan hatun propósito tami charin. Rikunchik capítulo 45 verso 5 manta 9 kama kaytanin José paypaq wawkikunawan ña uni watakunapi tupashpa. Entendinchikmi Dios charin shuk propósito. Llakikunapi, problemakunapi, Dios kikinta ñukata allichikun, Dios kikinta ñukata preparakun. Imashinami Joséta prepararka ashtawan shuk hatun propósitopaq. Ashtawanpish kunanka kankunaka ama llakirichikchu. Ñukataka mana kankunapaq munaymantachu hatushpa kacharkankichik. Kankunapaq kawsayta kishpichinkapaqmi Tayta Dioska ñukatara kayman ñawpachishpa kacharka. Ñamari ishki watakunata kay pachapika hatun yarikay tiyan. Pichka watakunawan yarikay tiyangaraqmi. Tukuy chaypimari yapuypish kodichaypish ishanka. Kankunapaq wawakuna hipa punllakunapi kay pachapi kawsaqkuna tiyachun.
Kankunatapish, kankunapaq wawakunatapish, kawsayta kishpichinkapaqmi Tayta Dioska ñukataraq kayman ñawpachishpa kacharka. Chasnami Tayta Dioska imashinapish kishpichinataq tukushka. Shinakaqpika mana kankunachu kayman kacharkankichik, ashtawanpish Tayta Dios mari kacharka. Paymari ñukataka faraonpaq yaya shinata, paypaq wasitapish mandaqta, tukuy Egipto llaqtapipish mandaqta churankapaq pushamurka. Chaymanta kunanka ñuka yayapaqman utka rishpa, kambaq churi Joseqa kashnami nin negrichik. Ñukataka Tayta Diosmi tukuy kay Egipto llaqtata mandaq kachun churarka, ama uniyashpa ñukapaqman shamupay. Kaypi rikuytukunchik Joseqa alli shunqu kashkata. Kaypi rikuytukunchik Joseqa intendishkata ya Diospaq munay, ya Diospaq propósito ima kashkata. Kikinpish ñukapish ya Dioswan kashpaka intendishunmi ya Dioska kikinpaq ñukapaq shuk plan, shuk propósito charishkata. Kaypika Joseqa ñukanchik shina kashpaka ninman karka, kankuna ñukata llakichirkankichik, kankuna ñukata khaturkankichik, ñukaka sapalla kaypi pasarkani, ñukaka wamrito chunga kanchis watayuq kashpa cárcelpi sufrirkani, cárcelpi karkani, ñuka solo sapalla kawsarkani, purirkani, ñuka pobre, ñuka wakcha ninman karka. Imashinami achkakuna ñukanchik chashna ninchik, llakipi kash problemakunapi kashpa. Imamantatik ñukata chashna taytamitu rawanki nishpa kijarina huchachina munaykunami tiyan. Shinapish Josepaq kawsaypi rikunchik, ashtawanpish payka mana wawkikunataka huchachirka. Rikunchik Joseqa nin, ñukataka mana kankunapaq munaymantachu hatushpa kacharkankichik. Kankunapaq kawsayta kishpichinkapaqmi Tayta Dioska ñukatarik kayman ñawpachishpa kacharka. Chasnami Tayta Dioska imashinapish kishpichinataq tukushka. Ya Dios charin shuk hatun propósito kikinpaq ñukapaq. Kikin kay rato ima llakita chari apakunki. Kikin kay rato ima llakikunawan ima wakaykunawan charikanki. Mana kikin dañuta rurashkamanta, mana kikin mana allita rurashkamanta. Shinapish kikin intendi chay pruebas, chay llakikunaka shuk hatun propósitoman pasankapaq kan. Shuk hatun propósitoman chimbachinkapaqmi kan. Chay ñantami pasana kanchik, chay ñantami katina kanchik. Entendishun ya Dioska charin shuk hatun plan, ya Dioska charin shuk hatun propósito kikinpaq ñukapaq. Chayta entendishun. Y chayta ñukanchik entendishpaka mana hayaq shunqu, llakirishka shunquta charishunchu. Ashtawanpish pagininatami yachashun. Ashtawanpish ñukanchikqa kushimi kawsashun. Shuktikkuna hamikuqpi, shuktikkuna huchachikuqpi, yangamanta llakichikuqpipish ñukanchikqa ashtawanpish kushikushunmi. Yachashkamanta Dios charin shuk plan, Dios charin shuk propósito. Chinallatik ya Diosun kashkataka rikuchishunmi. Shuktikkunata perdonanata yachashpa, chinallatik shuktikkunata animachinata yachashpa. Kikin ñukata llakichikpi, kikin ñukata chugrichikpi, imashinatik kutichinchik. Perdonashuninchikchu, alli shunqutachu charinchik, chayta allimi kan kikin ñuka yurina. Chinallatik shuktikkunata bendiciana, shuktikkunata ashtawanpish animachina, ñukanchikta llakichikkuna, ñukanchikta dañuta ruwaqkunatapish. Dioswan purikushpaka perdonanatami yachashun ñukanchikta llakichikkunata, dañuta ruwaqkunata. Y kaypi rikuytukunchik José paypaq shunqupi hayaq yuykunata, phiñana yuykunata mana charishkata. Mana chaylla, ashtawanpish animachishunmi paykuna ñawpaqman katichun. Rikunchik capítulo 50, verso 15 manta 21 kama, kay shimikunata riman. Josepaq wawkikunaka yaya wañushka hipami. Joseqa payta ñukanchik llakichishkamantaka ñukanchiktapish llakichinqallapishmi ninakurkakun. Chaymi paykunaka Josepaqmanka kanpaq yaya manari wañushpami kashna mandarka. Josetaka kashna ningichik, kanpaq wawkikuna kanta mana allita rurashkataka perdonanki nishpami rugarka. Chaymanta kunanka paynishka shinallatak kanpaq yayapaq Tayta Diospaqta ruraqkuna kanta mana allita rurashkataka perdonapay nichunmi kacharka. Chashna nikpika Joseqa wakarkami. Josepaq wawkikunapish paypaqman chayashpaka paypaq ñawpaqpi pampaman tupaqta kumurishpami kunanka kaypimi charinki, kanpaqta ruraqkunami kanchik nirkakuna. Chaypimi Joseqa ama manchaychikchu. Ñukaqa Tayta Diospaq randi llakichik kashpataqmari llakichishari. Kankunaka ñukata llakichinatatakmi yuyarkankichik. Ashtawanpish kunan ñukanchik rikukunta rikunqapaqmari Tayta Dioska chashna rurachishka. Achka hintikuna kawsayuq katichunmi chashna rurarka. Kunanka ama manchaychikchu. Kankunamanpish, kankunapaq wawakunamanpish ñukami karasha nishpami Joseqa paypaq wawkikunataka shunquman yaykuqta rimashpa kushichirka. Kikin ñuka huyashka uyaq imashina shunqutatik charinchik. Perdonanchikchu ñukanchikta llakichikkunata. Shunquman yaykuqta animachik, kushichik, yuyachik shimikunatachu rimakunchik. Kaypika rikunchikmi Joseqa alli shunquta charishkata. Mana rimashpalla rikuchin, rurashpati. Y chaytami kikin ñuka ya Dioswan kashpaka runakanchik.
Chinaspaka kikin ñuka alli kawsayta charishuninchik mishajkuna kasuninchik kawsaypi entendina kanchik kay ishki hatun yuykunata. Dios ñukanchikwanmi kan, shinapish kikinka Dioswan chukanki. Ya Dios ñukanchikwan kashpaka tukuy llakikunamantami kishpichinga llukichinga. Alli yuyta alli yachayta mikunga, chinallatik shuktikkuna huyachunpi ya Dios atimi ayudanga. Y payka ashtawan hatun cargo ashtawan autoridadtami kuytukun kikinman ñukaman. Pay kikinwan ñukawan kashkamanta achka allikunata bendiciones kunata chaskitukunchik. Chinallatik kikin ñuka ya Dioswan chukanchik, ya Dioswan kashpaka ñukanchikka millimanta huchamantami laduyana kanchik. Kikin ima kanki, kikin imata charinki, kikin maypi kanki, tukuy chayka ya Dios kuyashpa llakishpa kushkallami kan, chayta riqsirinata yachana kanchik. Paymi ñukanchikman alli yuykunata yachaykunata kun. Ñukanchik llakikunapi, problemakunapi, pruebaskunapi kashpaka entendishun Dioska shuk propósito charishkata kikinwan ñukawan. Ama llakirishpa, ama quejarishpalla, ay ñuka wakcha, ñuka pobre nishpa, ama chashnashinalla kawsakungapas ashtawanpish entendina kanchik Dios charishkata shuk plan, shuk propósito kikinpak ñukapak kawsaywan. Tukuripika alli shunguta charishun, alli shunguta charishpaka perdonashun. Chinallatik alli shimikunata, bendiciak shimikunata rimashun. Ñukanchikta llakichikkuna, ñukanchikta chukrichikkunatapish. Allikunata ruashun paykunapaq. Kashnaka kikin ñuka mishaq kawsaytami charitukunchik. Dios bendiciachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.